kun sai chol he chukere tar yo ke chia bingre chi lo kre ke angel mola mili at no mak chi kawre sili angel chukere ma kun li qaloy ke be yak chi sera akrikin o ke be yak spots bal hani tsakal kana wa kru sa komunit arulish angel arunash banu wangak pichi tsakom orok ruk li kamolam nakakebis sa ilachor panto siya ko siya sumedyak tabukbal nakak serak engkil biyak sirish lachua nakikanap bi erikin kuli kaloy spot saklish kawaki Pues pamari panto siya ko nakakehkulahonal chi serak monak chi minkenak pantios anak panak honal narak kanarak isik di atinak isik balik laki kumun lain kanamah katoko lain lah kamel arin jo laki nakin ut arin nak isin tolok ada sin kuin antiwa tis choy baling tol bal ko aku kunel ingkasing kahak ko aku kunel anghelak ko ahti pom tasalhu sakci sa Ministerio de Educación. Pan pingkwali kita silbin kaba din ambigal. Kamay sintiyenak na ina ko kolom na ko akawa mon ko na kana tauli na kolom na ari ne bahti bigla ni na ko ari ne uska mata takot sak biyak resil nakshatikip chaklish kawresin kilawi titsolok kongshil Shkwanchak di castellanización shkawa matokchat sa konchak sa shishkul bala la tawre singkil sa ditsolebal akon kultikwe naklish en siap ing kanina ang kultikwe harujak ang kwe mapakti maom siap kana aanlish en siap nakatsol kama na nakwan di sol balik di kok kaya kwan di parulitos kwan di primal kung sila ang di castellanización Ako linale pede sili ya wa hilal bijal sol ale le katena ni tahral church panak salis nale bebaan sale ko kalil tento nak to iskauresi restol ali kaslan atin puto kanak 50 sali castellanización apaning ka akol tikwe chandaro nak esputi kaslan atin chipu ka akol tikwe akinak atsol bijal Hingkos lang naksabi, tanaw yak nakatsol, kung naklintik pa ako na natin nakasakatan natin, yak nako natin nasakasat natin. Di rekchian sa kali, di atin diskoksi sa kakakapasitan. Aban sa lintol alto, sinkwan castellanización. Kan tanalis na alip di awa beh, petyal, nakakunsil sak, hingka nakanaw chan sakru, siruk betal sak, Kuandi castellanización kana kanaw chantarus kabacak malaktik taut makakoke bal sa litolok anak ko kan kis na le di jawa rahilan puthunjik nak di kana katipu aku poding aku mas ceril cak di sil litolok kay na makoltika ko laat nak kwan pun tanal di kwan siap nak ina tadi ko nag esmuk dira las kahol kung ani ke rak nag esiksit solok istokal atabanhan makitsil iris malaktil bilta ut kanina lain apan maksin bulak tikla itolok akwan castellanización utanakon makwan di primaria sokre ka komun lakal chot ani na keman sokre lakal chot yan kuan di parbulitos kuan di kunili di harupcia kuan chiduk betali di spena di koko aban chikunila impak kimbil re nakiko alte okchi di solok aban isin sak lain han di castellanización kunciap chiduk betali primero nak oslaman bekal kunciap ban sa soli castillo narut solok kasi sa primero analisin to o kana nakakailah tutunel ko mag-aasas ka usep na terok si terah katin madako kana anak awan ni sa hingkani na ma chabil sa Spain hingkani na ma sa sput li birati na bakit hingkani na an narunin ke nakli
Kasi natin sa nakasulat. Sa akin ako. Family, Spanish ka na Marta. Djokovic atinak, chilish, chuam. Edviges Marta Choco, kolomna. Anis kawali kaloy. Pero siya nga, kuwan na, Edviges Mar. Ang kawa. Edviges. Abancho, Kela, Ola, Maya, Kakalot, Nakanaw na sa kataba, haan, di Choco, haan ling kaba, niya, kawaling dukwa, kawaling kawaling dukwa. Kaya ila kolomna, haan, kawaling, kung kabalak din na al. Kaban, sa libeso, so, sakta na, anak, di Chakwa, halan dinastie amila katulal anda kat awat kalaan dinastie mana nakon apelyido pan so chik sa naleban dinas utli awat filan Akhirak wilush na aldo kuna sa karoy pijar panak nakache inloy. Manaking anak kanaw liskawa at sa kadero. yan Us ka na Marta. Asyat sulok siyaklaat. Spensya to. Spaktsya. halit salepa likwan na rin kan likwan sa spenya ko church lit salepa lain ni kultikachi us panak aan di salepa litenamit pijar haan hunah tidak ka salepa kon mare akikio pijar mas il tenamit kultikam ilchi usah pilit salepa laan panak kokko sa spenya kun di naturi minso kajoke ani changan means lo ali natulaan na sira ito kanal apan anak yo cepat bal asin solok aran solok aran panda kat nabe ko nasik sa amin kung naraket ko bet pa ani pichik ko taket nakita makwanda kana delika makwanda an delika nakoroy enye ya ko kung silmat alit na may para rin kal maka li nuko takay sulitul nuko jalo aran sinsol ihunili litimari di eskwela Catholic ko sa Chile anan naktes solepal anak pa nagwilang sinausak ko kung Chile panak sano ko ilok nakilten namit sa alinak sa libatung kultikwe nakning small salipan tabil panakpe kultikwe nakla kunel pagkakay ba adin kopanta na mahungkwaso era tinasak sakajay sarili solepalan kultikwe lain kain tolok solok hindi ko ilkaan narahnak solok narah kacukwa an punalik swil nak tosik utotolok utaan angel en kuale kwan ko angel sa foto anak so kwan kong kana sa kanet karang kwan sa tom na al tas en kuale ko sik ko pun ko chan ingkat ulah Allah ko chan ko aksik tolok makaban sik kama anak shoki Yolik angelak, yolik tolok, apan tas kultikan kilah ke dikiaman. Anak sikunil chan at ayak kok alo bejan sali alinak sali te. Go batun cireli te sali kok sali ma bikin lipim lipek at sikreto na kapan. Nakin choy lisexto primaria ing kanina Maria Juan Osla Kuchia pues ing angelak Kuchia. Anak lain hunli nas kaal ki ischoy ci us bis kwak na ninaw kanali ci nakaso natin ci us ninaw waktu dia kecil jalo punak at nin ipak cak ayak nak toka inin manak na ipak tin pa kontikwenak ke ulung kung sir lah pa panel ci sipale lah ci usipak lah kutunel ke snaw kecil ingkani naw chanta na kesnaw naklao nakasnanaw ni kasan atin ke atin na kriindin jukwa kutlin jukwa kispat kay matha panakwan ni siya na akti panamro lao sa kator betul panak akti bayak lisik
ko parang tukuru ko chik Angela karan apan arulik Angel kikabanu Angela kiknikokal kokoke karan rashkish akong alipare ni tukuru chikopan alipalah ni tukuru Kuti kue nak arang kuake li kok kole ya kun rashkish kun dek lah pa ane huncut kikwilep lain huncut kirilep ni chakma ya aruput li nakapan dikin tinakutuk aruli nakakut ka kol tikwe chan taru ma kwanta konak li planifikasyon ka kol tikwe apan spanak ko joko chi el kakwila o chi solok sa lisek grado toh kwan na yak sa kachol arulis patina tonak ko kaang ko chi ko okskota Uchale na anak ko ok chikutup wayak sa kuchi atin panak di ko kalah kachi put ko ok wayak chichang chipatung katute wayak si ko atin dikas anak ko kung kak di atin sa kachi kung kak sa kasyan atin kung kak di sa kachi kung kak di sa kasyan atin kung kak di ko naalip sa kachi kung kak sa kasyan atin put nanume di kutan jab king kunchik Angela Kira siya kiso ejak ina kyochi tiklak li básico por cooperativa. Naki elsa acepto sa licha junti tikla li básico por cooperativa, pero panakla in koinchi Angela in akin lust li básico. To kin ban ka kucha ban kin so ejak ni oksol ali básico. O kanak ki ok bayak chishik lincha but pero ki esta ko in solpal ya. Diseño básico, Chisha Antigua Guatemala, Diseño Magisterio, harán con un internado, solo con isla. Harán visita. Kaman, yo chikin solal, apan di China, de Evangelio Rechiat ni pan, pan nakiri ini. Kan takdun ni Evangelio. Ángel Rush que balak pishinawe shmana na balewak pilin ke stiejak na lebe na ke spot sak lishka ushe na ke tsiba chak bijal chirish tiqat numar ingana posma yak yasir aban nain pun dionar bartu joko yak spot balish karud nashbanu kana amar tabiyal karud kan khesh tikip chak joga khush banu kila napan